Ka jingkino le donbor jong kaseng National People Party NPP kabalai lam yak Sorkar MDA kalapau tingkring menta hadu ban poi syaki khmat berkaskor jong ki Myntri Sorkar Kmie batru kabalap tikna bakan sa sei madani ki kambuit po jong kinoi lam katai kaseng kabasim nam yaladi haki kampanroi klemda ai nam lang ki wei kani kalapau porthai nak jinglap jong Menteri Khna jong Ministry of Minority Affairs of India ujon barla hak jingle jureb jong u yak PA sangma stadium kabudon hatura ubarla hak jingle chatura lalap lengbau maunongrem ubak Sorkar MDA kalabu klemda tho AA syapang ke jingmang pisa nak Sorkar India Henry la susim nam haladi lot batbu tangi ki menteri kibanaka NPP Menteri rang ba Konrad ke sangma usembur menteri rang ba persatuan tensong James ke sangma menteri katana kakoi kakia ka MP katura ka angkatha sangma batjong Menteri Sorkar ubana ka seng PDF uba bante dor lingdo Hagani ka kubor ngin pin EAP ya ka video ka bautai menteri ka Sorkar Kmie lalam dalaki khmat harangkat ka jingkantho jong u hakaktin hindi ban khamshai tongin sngap ya ka jingthu jong president ka BJP Meghalaya State Unit uba Ernest Mori halor ka ka bautai menteri ulakren सेंट्रल फंड से लेकिन आज हम देख रहे हैं इनॉग्रेट कर रहे हैं हमारा चीफ मिनिस्टर लेकिन ये सारा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट का है कहीं किसी जगह भी मेंशन नहीं किया है ना ऊपर में ये अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है और इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं कम से कम कंप्लीट हो जाए ये कहीं ना कहीं राजनीतिक हो Tura kadang kata Purno Sangma Stadium tempat depan sedap rijing serai kila inaugurat pi ka payment du layo alot kai ka penlong yu menteri ban kren benyau kum tu pada kawai kalong pi ka pisa ka fund na ka Ministry of Minor Affairs Government of India kat ba hau mau nong rempat kitho ya kerteng chung usiam kerteng chung ba postun kerteng chung ba bantedor lindo kerteng chung James kerteng chung ka akatha kum ka MP kat ba hantu pat watang kawai ka kerteng bantho ba funded by the Ministry of Minority Affairs Kamdon shispa arpunyo koror ka ai ka Sorkar India bansna tu stadium the balai kim khot kan ban inaugurate na baki balai kim khot kan funded by the Government of India under the Ministry of Minority Affairs. So, susi minister, kakam bu kalong kabakorom karam, tangga stadium empat develop lah ben kita ki ayu ki tu ki structure, mo ki still structure. Nangta ki ong ba kila stang bansna ya ka ni ka indoor stadium sadin or empat dep sakawai tu nangsa ki kapisa la bon mesti ada brol berfait de kiku ki breu song to hajan ro ki wan complain hang tu khmat minister yo I baki bulldoze de mit ya kayem kasam ki breu to minister won gan ya wa inshallah da kwa shimi ka jaka ini man ai compensation dale ki pishna kayem chawai pan long ki don sibon ki ba minister un so to na pe wi ma ka jong kren benyao ta dau kai atau nakaliang jong pi pin ujor na empat desa ki he ke BJP habaide lani saka ministry aba minister wan la dia te wai lu se minister John Barla minister of state kandon nam ka jing ujor pada sau prime minister to menteri rang bado am kata tu watikir minister concern ning la dalang wong ngan sa phak inquiry te usa ujor lo ikumak no tri kita ki makhamla ban pendap ban pendap kita ki project ki ba sanction kawai ap batai pi kawai kade ka Purno Sangma Stadium Potura kemudian lang bat indoor game outdoor game number 1 number 2 ketu ka lunar hop kemudian kuasal sela number 3 ketu ka residential school for Fulbury kade ki kena kadai kemudian bat ko hostel ka school wat dodong sedong aturu ka slow ka project kadili tak bakapisa kila anang pelan nakaliang jongi fungsi kan kapisa kai ka central government na kamta ki mentoy tu kinong song tu kitu ki jaka ki bangalaong andrei long ki supentrai malum malang bat kawai long ki buri banong bagani ka skim boyo ana po ka BJP ni central kata ki mo suang bos fungsi yang atong ni kadai ka buit senti sain partai ban yo nong ka NPP kadai katar kadai
Be kamu kam dai apakah stadium padep ladep la inaugurate belle final football untuk stadium. Sebaiknya itu kita dulu kalau incomplete, not complete.